Iji ni Weru TV. Ni tariki 20 mweri wa 5 ntuku 10 na izire yake mbere ya mambura za gukungura miaka 8 ya kameme ga Weru FM 96.4 kwa miaka 8 iu twethirite turi ruone ne twiritanirite bonene gutigira okuma mundune na weja werune tugikumenyithia tugakuthomithia na kinya gukenia tugikwejaga mwago jwa Kenya na Kenya gukungwira ombani bobo ni tukugwata ugeni Jumapili ya tariki 1 mweri wa 6 aria teras makutano tugwiranirwe na kinya tumenyane imwe kwa imwe kwambiria thaa 10 ciogoro twarikia kuigwa kiugo kanisene ya St Stephen Gitoro ibwega ni untu bwago tutwikithia kameme na mbemwe ruterero rwa Kirimara Weru FM 96.4 rumuri rwa Miru nandi tugukinya miaka 8 amwe na Nteto ira nkureterete ni abangania ba UDA Meru kutharikira kiama kia bas bakiuga atongeria bakyo ni bambirite kwagira thirikari gitio akari kurita maoni jao ukonia siasa na utongeria bamwe bakiuria Rigathi Gachagua kwa thirikari kanya gutungatira Kenya arethi bamutwate guteta ni wongere kubwandithia chisiolo kuithukira ntere ciao na kurithiria bakiuga untu bobo ni ugwati bwa kuiyirwa ndithia ciao mukaririgite wa budget mbunge nene gutariria uthithwa wa budget 2025-2026 Mona nireto mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Arungamiri bakia makia UDA ntere cha Meru ni baritete mukana kiri mwandiki munene wa basa la Jumwendia na mwene bas Kireito Murungi ni onto bwabo kurita miario ya kumeneria thirikari. Bari orota Kireito ni gutuma thingati bawe kununkira wa munyoro bakiuga nawe alaji na unete miankaburu kumeneria Rais Ruto muthenya werune. Ni boriti Rais Ruto gutiga kueza na itekiri ya memba bakia magiki kia bas ni untubati na nchune. Muthumburuki ni agutwambiria. Knock is a shell. Knock where I yare. It's a shell. Actually, we go tariki 28, 29 in our delegates convention. There's an insult to the bus. Because the bus driver no kwa a shell to the Ruto haju kiana kira mtungu rakwenda. So, yes. Ni kumania miarieji ya Raji Mwendia urani mwandiki mnene wa kiama kia ambassador ndene kaunti ya Meru kuga tikitikira Kireito Murungi ya nenkeri ni thirikari nene ni gitiki utheri ni akaibu. I am telling you, it's such an insult. Weja tariki ngaguleta tariki 29 in a written statement as the Secretary General of the bus party in Meru. Kera Ruto, there are better things he could have given the bus. Nonondo bobu abangane bakia makeu dia nene kaunti ya Meru betho bakiuga ati ukeja kuthwa gitiki kwa kiotheri Kireito Murungi na kirokerie mwanongi Meru ethwa kia wakanya kau bautwe itorigari mono Kireito Murungi akiuga ai gitiki kirebe
na iba tubonete nya bachemenia na mugambi manyara orua tu barwaga no entu kwingi na tugachoka tukona okiraito murungi nunkaira nara tumire antu bawe beta wa munyoro kununkira kiraito batwe manto ya kununkira itokuije no nunkaira na no nunkire 2022 urajo ikawira no ratonyithwa mathakene nyai murungu okwojere wacho kwa gitine kiu kuwe kirebe kire kiena arua gite na Mumeru achilia leo achilia kiti achilia kipatiwe mtoto mwingine wa Mumeru ugono aere happiness ambassador endelea na nguge murungu akwere nguge inge tigira ndaka na ari babethe Bameru akiuga ati kinya gitikira mutongerio kia makio anenkeri bakenda no banenkanire uti wo belenga ikenda bariga thirikari-ini mwendie gethira no yuka kiti na yukiete akio kinya baturia ni shima tuete former governor na ibo ntututaria kana tu complain kubuthirwa mante ara buthirwe iru ari antu bwa kia mabembasi be thirikari-ini juzi ibaretire bauabo uti agreement ba make na UDA na bauabo bate part ya timu ya UDA bare ya muthanya batwira bate amwe beto goro bageta kuromba iti araba gwitana ndi gwitana mbere thirikari nene keja na twanya bambe okaranthi na ntu baba UDA nikenda bathuja ntu bara bakuthu bakinenkero iti bautio kinya turigari nonto mwendi arawaji na ugite ati gitikirea kiraito murunga ai kia maguta ija kirebe ito mukuru kiraito kede kirebe rekeria mwana Mumeru nonto gitikeu twitu kumenya tikirebe na going forward ito koria His Excellency the President of the Republic of Kenya Dr. William Samoei Ruto na his deputy Kithure Kindiki professor bakithithia appointments ibamba eba consult kia makia UNDA nonto thaiji so tutikuona wega kana sababu ya gutiza thirikari yetu ya Kenya Kwanza going forward so netukulomba jumbe betu MPs barabatari na kiama kia UNDA na timu yetu tukwatanirite going forward nituamberie gutegera antu barabarwira thirikari 2022 bagwita bwega bakiwa moroto jojo kere thirikari ni gutigirana ndi kuingia mawira nenkabo njara ekire kaunti Meru otu nika tukwenda kuwaja coordinators ba UNDA we are very alert kukaria thirikari ya Kenya Kwanza na antu betu nikenda tumba kuona kweli mukari wa Meru akuona maendeleo na tutikaletie thirikari ya Kenya Kwanza nontu bwa kura ja 2027 tukaletie thirikari ya Kenya Kwanza nontu bwa kura yunkuru ja 2022 ila twaringire nikenda antu betu baumba kuona maendeleo. Thank you. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutiriri wa Kangangi. Ikundi bia tongeria kuma ward ya njiani bagwete mbaruge bwa MCA wao ati asiasa bakuru ni babati kunogoka na gutigira mbeu mbithi twanya kiriti bia tongeria bakiaria kagita karia bakuriungirite MCA uju baugite asiasa bara batwirite ne bio tongeria kwa miaka babati kunogoka kiriki thurano ya 2027 Marion Karugi na Nteto eji ni MC wa njia na urani deputy speaker kiri assembly ya Meru Mwendali urosi umirite kwatanithia njia kiri witi na mbere bakiaria atongere ba ikundi bia Luanjia bawatanirite na kubwithia ikundi kimwe kijekenia Safina ni bawete mbaru maoni ya MCA wo na kuria barabethirito bari utongeria ni kwa kaita usoka rutere na kwa kanya antu babanake nikenda kinyobo bakarira itibia utongeria na bomba kubanga Meru akika itwane to tongeria bwa tongeri baraba kulukite rende ka to tongerwe ni antu babanake kenda batoendie kuraya antu betu na anaba nini baba yake hao na asiari nonto itaranza to ka kuringa thimu to ka nyama to kwenda kura gaterara ende akika batwe nende turakinyire kiro tongerio bwa Meru County
ne itare ringe ra tora gwikira mandributi ya kurukumwe ite ira turugwirinde batu atiri ukeya wo kwithurwa kinya no thurito senator kana no thurito ngavana itare akure athira wacoka kuingilia kanya kamutuma ringi no buri kumenya ntiri keya wita mwari itete ombe ringi mwari wita ombe ende mutuma no ndukenja na keno buantai oke dore orbeta wori umwana orbeta ende orbeta weka kando support buantai yendele ibae ana ba nunu kanya nekenda tutemba kuthomethia na alafu tucoka turemera itene ana barabari akithakene na gwa bakamba ana babeto ibae wengwe antu barakoro baritaye thirikari no mwanka yethirwe reo kwa endeke theba bukora etekeria ni bukora ana beto na bokenda bankuma itene view na kenda ba miotongeria bu tukenda muno utongeri bobwetu bwethirwa bo vijana bikioneka njensie nini nonto akoro baba akora ibabati kuritaya nonto bakaria kwethia uotero bakare ritaya na atuoria thirikari ne akenyile mantu ya MCL na wite na tutena thina na akoro baba twiro twatha lakini wende class 2 1992 kwanto bari siasa ene Meru ukaloelia kuloelia miongo yonthe ya Kenya thai ikuchange itio tongeria bamwe bakare meci na bange ni tebinene bawita atia so itogwa heshima ria wathire taiturua eiteire change itie na itare gyo change no itatia na Meru no antire gya weta mwana etetago na utotogira aba kauruga batwe kanya sawa sawa raito ena ngavana wetu mutumo ntwethingia uno wetu batiri kwa support sawa sawa twena waziri oroi mwana omunini tokara mwa support twa muura re toka kauro bange na batu turi MCAs young na bako veteran nyatu twewe kanya ara oritere ngwe guto kwa heshima ore mukuru uroka tafadhali tutekeo gurugia na itu endelee kuritatu wetu into ke au ni otori bariti wendera pakuliungirite MCL kwa wenja kureta maromba na kinya kwariria witi na mbere bonjia twera ntugweru are kwambirire ende ate totererwa miunde to inja urenge miunde to akamenya manto ya njau twera ate batu totereka kurema ya ora twatere miunde to njerikia uno ntobokera amba twera intobia to bitiyo arenge ya ora to yarwa ng'ombe mbori mwanka batu to ekoro twakiro etakurema kinya koro beto bakiro to endie nao no ntobokera amba ito support bwana Ali na bwana mnanga baneto bwana mutuma nito musapoti bonene no mutuma ina ntuko 59 lakini kawera aina miaka ithato utebwa wa nobo mwa njieriko kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinywa. Akenya ne baritete maoni nkurani gukonia siasa na utongeria nthigurune ya Kenya kagitene gaka bamwe bakiromba thirikari kuthikira kiriro kia muringi kura kiregwitia kwa ngarama ya uturo haria bange ne barombete uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua kwenika murutira jwa gisiasa na gutiga kurita miario ira yombekia kunjira ndwa nthigurune ya Kenya. Martin Mugambi na Nteto. Rĩrĩa chia nthigũrũ ya Kenya ithiĩte na mbere kũgwata mwanki ya akari mwanya kuma gonto mwanya ibarekeretie mauge ngũrani igũrũ ũrĩa ũthi na mbere bo chia ino. We are receiving too many talks. Kuongea tu without getting actions. So I'm appealing to the government. Let actions speak louder than words. Tukiaria nabo bamwe bao baugite thirikari ni bateri kwithirwa ikithikĩria bura Mukenya kwenda na bura kuga. The government has been branded as a government of lies simply because they don't speak, they don't stand on what they say. Ile kitu wanasema lakini haifanyiki. So we want to say this government for the few years they are in office before maybe they are injected out or maybe they retain, they should change this trend of speaking too much. Baba bakiongera baugite wana utumiri bwa chikari kagita kugwata atongoria bakithirikari kabo kureta mpaga itari na gitumi kiria Karim. Tafadhali ni andibaiso mauntu baba magutuma raia barua na polisi ndirewete kuthi wega hata kidogo na mauntu mona rais wengwa akameno ni antuburi akona ni atakati mtu kwelwa na atakurutha nundu tariwo gutiro wakinya wona polisi ngari yao imperi ya DCI
kwethia ngari ya ndisi ya no ntumwe wina maruru zaidi ntumurayo rira akabi kugwatwa twinde baraba murayo tukambire go support murayo twinambire kumena raisi juzi no kuona mugundo bathiete nara ni mu askaro aringirwe na mugwe gintu bangiomba kurutha baraba kwandu baisana nibekarende amwe na bubo barabange baugite thirikari ninenkerwe kanyaga kuruta wira tugigakinya mwanka wa 2027 no bagatwire tua. Okay, thirikari ni alu ya William Ruto tokele mbega tokele ndoku sababu kuna changamoto mingi. Mimi ningeomba tu apewe muda malize kazi atekeleze jukumu lake. No miaka no iretigarite kiendeke na Ruto ne batutindike ogu batutindikite lakini bazali mauntu metu manao baturondekere masinana tu barabara tatu nambi no toliwana gotento no mbito barudire bariuga wana urare muninwa mutongorwa mugongori gathigacagwa na bateri kwithirwa akinyinyanyia kana nkinya kuthiria buruchi ya chachi ya mpatho ira bakuga na gutinda gucinyagia kiri kaunti cia Kirimaram. Ndala ideria gacagua nkona wene kwenketa nuntu dirikari tendo kununtu twala idana masinani ne nkona ng'ombe ni sasawa kawa ni sasawa kwa gunte kwana kwena dina no katotindikanitie ogununtu otiomba gotue kalo kugatue kagweo nge we onokerwe na mujie otiomba gotue kalo ati kugakinyare no mwanka wirwo okangangana kwa gune nkona dirikari etero kitie sana gacagua tiga na siasa na ambia tiga nayo na ni siasa mwelo na antije mwela ali vice president oteke atonia mwele uka watu na 113 na bado no tuendelete nambe tena na siasa 2022 2023 2032 nyaga siasa ina tukamudu Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maram bitagwa Mateni Mugambi. Rais William Ruto muthenya Jwanarua ni aruguritie nyomba cia thirikari cia maguri janthiguru iria ciejekene muno ta affordable housing county ya Nairobi. Nyomba iji iria ni 180 iria ciaki ntere cia new mukuru ni nkai cia mukondo jwa mbere ni ju phase 1 aria cionthe iria igwakwa ni nkurukia 13. Rais Ruto uria wonekete gukenereta gari riri bonene augite ageta na mbere na mibango miega ya kugarura mauturo za Kenya. Ametufikisha Weli Manueli ametufikisha. Agichokeria Murungu nkatho na rwimbo, Rais William Ruto ni arugurite mukondo jwa mbere jwa nyomba itina goro mutaene jwa mukuru Nairobi. Heavenly Father, we want to thank you for giving us the wherewithal, the knowledge to be able to plan this affordable housing program. Na nkero Rais Ruto na ugete jone jomwe jo murandi juria ombanite kirotoro bwawe bwa gisiasa. Hii ni siku kati ya siku zingine nyingi. Hii ni siku ya aina ya kipekee katika maisha yangu ya kisiasa. Tumefika hapa kutimiza azma ya Wakenya ya karibu miaka 30-40 tuliosema ya kwamba Wakenya wapate makao ya heshima. Ruto na ugete murandi jojo nyomba itina goro ijumunene jwarara kuoneka Kenya. This project before us here is the single largest housing intervention in Kenya's history. In this project, we are writing new pages of history in the housing program of the Republic of Kenya. And I am so proud that it is happening in our time. Its scale, its integrated design, and its focus on transforming informal settlements make it a landmark in public housing delivery. Residents will not only access housing, but a full ecosystem of social infrastructure. Akiongera ni murandi ijo tumirete akwe bilioni 28. So far, it has injected Kenya shillings 11 billion directly into the construction and neighborhood development.
For every shilling invested, an estimated additional 2 shillings and 50 cents is generated through supporting businesses, meaning nearly 28 billion has already been infused into the economy through this single project initiative. Ruto norete Akenya kwithirwa bari na witikio kiri witi na mbere. Let us believe in our country. Let us believe in our capacity to change the destiny of our nation. Let us believe in ourselves that it is doable, that we can transform our nation, that we can change slums into estates, and we can change the destiny of millions of our citizens. Let us believe in Kenya. Let us be patriotic citizens, citizens who believe in their nation, who believe in the well-being of each and every citizen and every one of us. Na ndio mimi nasimama hapa kusema ya kwamba leo this is a turning point. Mkurukini ainyerete thirikari yawe igachiumia gwita ngugi gutina kunogoka. Kuna watu vikundi viwili katika hii safari ya Kenya. Kuna wale wanasema wanataka kazi bila break, na kuna wale wanasema wanataka siasa mfululizo. Nyinyi mnaamini kazi bila break ama siasa mfululizo? Mnasema ni kazi bila break? Ni kazi bila break? Mnasema ni kazi bila break? Hebu nione wala wanasema kazi bila break. Maureen Kinya, Weru TV. Tana mbere kurumira Nteto chetu nchokirete nyuma ya kagita gati kuraja nkuretere Nteto nkuruki. Tukuwate ugeni ndegoro ya tuirio tutu thongi. Ingo kugwata ugeni aja Weru TV rikone arua tumenye njira ingi ekuruga ikwashe bietu bikarejanirwa na nguku ngamita aroma fried chicken. Turi na musemo aja nio karita no kurugira nja yaku na narwo mutegeri wetu tutegere rugere ya into biria turugaga bigatigara kuri bread the leftover foods. Tuiterikone turenda ngima yetu itherwere crispy komi bwega. That's our ugali. Breakfast yeku ina ngima yeku iri prepared yau iri tayari. Bachelors wote njao mtu atiomba kudhidi eri. Kamande yetu nukuona uria karire nukuona tu colors tu twa the vegetables ici cia hoho. Irio ibia kawaida ende birugi na njira mwanya mwanya. Gikwashe giaku ikethirwa gi crispy. Nteto kugambia wakaderi ndera kinya wirigene ndera kinya wirigene Nteto kugambia wakaderi ndera kinya wirigene ndera kinya. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it.
Bamwe barethi na barani ya kariba sub-county ya Mutwate ibatariritie kuri na wongereku bwa ndithia cia arethi kuma county Muturi mono Isiolo ire ciambiritie kurithwa ntere mwanya Chegembe. Kuringana nabo arethi baba barekerwa kureta ndithia cia Meru bugekiro gwatine ndithia cia Ameru gwita na mbere kuiwa bakiromba arethi ba Isiolo barite ndithia ciao Egembe. Kuromba thirikari tafadhali wari kwamba bwandithia bwithirite bukionekana aburi kironda gya nkuji Entere Chegembe North indi arithi kuma Entere cia Amwathi banjiritie kuga ati kuonekanite kwina gwingi bwandithia cia kuma kaunti ya Isiolo na inya kaunti ya Samburu na araba kuga indi arithi ba kaunti ya Isiolo batiri kwithira bakiembeberia ndithia cia Entere ino ibarathamire ng'ombe ocio kuma Isiolo baukumia ndene ku ndene Meru county bakia kwithira bari ku ndene baki akweba bai ku ndene baki akweya Meru county ku utirio wamba bukaura nonto waboria wabethera kithakene kwa abo ginya wabethera euro na aba wiki ng'ombe yo yurite nyo bakuria ne bikatuma kweba tu ina security ringi kethe ba witi kiruba yako mbere neba baitete cha ng'ombe ko bakaura ni thirikari bakene mu county yo na itu akulukirie we itara thirikari rangi nkuru turaua Isiolo ng'ombe Isiolo county nirie Isiolo county cia Meru county nirie Meru county ng'ombe to matukenje genando bana no kayueta ende batwe county Isiolo etumenke ngathia Samburu Turukana Borona batwe buru ti aturi na ngathirikari tibue kiao etotethie buru no ntu batwe twacia namuna ya kwethia no bugari buru bo thirikari tubera batuthikirie kenda Borona na Turukana na Samburu ng'ombe ciomba gwebela kono no ntu cia tungombireta cio kayugelo cia tu ya kelugera ati ng'ombe cio na watu gacio o batwe cia tu ya eta na cio yatiwa na batombo tutethia no bugari na nyangine to bagurithia ukombe akuntu gweta wa chumbere tiania ukaya matabithi ukaya kukuo nze mwanga maginya iturukane mami kuo na Shumari na Njaruine waturi atu kwetwa euni embe nothi katikati uma kwali batula witi mwanga kubechera kuya kongwa mpio kuya kuntu kwetwa moliti weye mwanga tanaki ng'ombe cio uri kuntu ucia Borona Isiolo county bitu kwenda ya wamba bwetu bwithigate atika ng'ombe cia Meru ikulugira ate ng'ombe Turukana na cia Shumari na cia Borona mwanga Samburu na Samburu etio ya ng'ombe Turukana etio ya Shumari lakini kuma Meru mwanga Masambene abaitarango na ng'ombe na thikari ya Kenya kweli intelligence yoga ni muno etomba ko nebi kuendelea antoa bakiromba thirikari netie kucho onto bona otho ndithia cia anto bakuma county Isiolo na Samburu ici batiri kwithira kiembeberwa gukuburu katukuroba county commissioner wa Meru ai atumane ng'ombe ucia ndithia cia anto ba Isiolo county itwa dene Meru county kithakere Meru county nikenda tuithwa twina security winkoroma kuna mheshimiwa ngavana wa Isiolo county kwena ngavana wa Meru county kwena ngavana wa Samburu county anto buba chamane duwe ni thirikari ya Kenya bathatu bau basemane duwa omuntu awanto ndo wake athama abo aitabo ko barte ng'ombe cio embe nothi urithi bwetu bwebele siasa urithi bumne urithi tukurithia ne twe PR batwe PR watwete ibakwire twa ibathatu na ibakwire bonde batwe ende twatiro theri totemo PR ginyomwe ende batwe tukuromba thirikari etwe PR pombo tutethie kinya kula tungoto turone ndene kuma kithaka kia Lumbene Gembe North Peter Class Chabari. Mukaririgite wa kamiti ya bajeti kiri mbunge nene Samuel Atandu nekite gikaro na andiki ba Nteto gutariria mutaratara jwa uthithia wa bajeti ya mwaka jwa thirikari 2025-2026 haugite kuromba marando ne imwe ya njira ya gukinyanira mobatu ja budget akiorota thirikari ya Uhuru Kenyatta akiuga ni bakombere nkuruki ya kithimi na kiri trilioni 8 iria chiakobi ni trilioni 4 chiatongithirwe kiri mirandi ya witi na mbere.
Anthony Kathenya na Nteto Nkuruki. Mwekalirie toka miteo bangane bwa kigeni ya bunge nene Samuel Atandi akialilia ndikibanti to bisinti ya inje rwa muji wa Nairobi ni umiretina kumine ilona limutongoro wa ndera Isuru Kenyatta amwena ulie dhiri twali mwekalirie tekirika mitene o bangane bwa kigena tawe mubungu wa Kiaro Ndindi Nyoro. Kulingana na Atandi thirikari rais Uhuru Kenyatta yakobile mbesa nyingi jia mungano wa trillioni nyanya na mbesa inutadhiki maendeleo amuna kuidhira kwali na miradi mingi yalimeambelie. You are aware that the previous regime basically mismanaged this economy. One of the areas that this economy was mismanaged is the fact that a lot of money was borrowed, which was not used for development. From 2013 to 2022, we borrowed more than 8 trillion. But over the same period, amount of money that was spent on development was less than half of that, because every financial year we were spending about 500 billion towards development. Kulingana na Atandi, madeni maingi mana wajukirwe ni thirikari mbetuku mathiete na mbere kwangaratana mibange ya thirikari yo bange ni bwa kigena kiri sekta nkurani. If you do that in 10 years, you will have spent only 5 trillion in development. But the amount of money borrowed was about 8 trillion. So that means there was mismanagement of the economy. Aidha Atandi aruga kamiti ya kiri mwaka uju moja rwa kigena igatigiri tengo jiabata ni kunenkerwa mbesa mbeganu. Atandi akiuga na kugwata mbaru yende kidira ya mbesa kunyiwa kiri tengo nkurani. Where for necessity, for areas that are important, my committee is going to make some considerations. But all departments are complaining that the cuts have happened, and I want to say that we support the cuts as an affront to ensuring that we live within our capacity. So it's not going to be business as usual, but for strategic and important votes, like the exams, you know, those ones we are going to consider as Budget and Appropriations Committee. We want to run an economy where we can basically fund most of our needs from our own resources. I think that is the reason why we are seeing the deficit substantially coming down. Mwekalirie tujwa kamitini obangane bwa kigena okaitaka na meniliti mubungu wa Kiaro Ndindi Nyoro ni kuthina mbele kumenile mibange mea thirikari ta mubango wa kigena kiao kibwa barabara. Atandi akiuga mubango jo waambilwe Ndindi yale obisini amuna ugwa Atandi na meniliti Ndindi ni untu boga ibodo kubwa kigena kagita kala yale obisini ta mwekalirie te wakamiti no. So I wanted to challenge my brother Ndindi Nyoro that please we beseech you to run away from tribal bigotry in sharing of natural resources. It cannot be about one tribe, it cannot be about one region. Allow the country to move on by embracing equitable sharing of public resources so that every part of this region can benefit, because this country belongs to all of us. Aidha kialio Ndindi Nyoro ni athire na mbere kumenile mubango wa House Levy Maintenance Fund amuna kumenile tagalele thirikari kuthi na mbere gukoba. Sasa tumekopa pesa, imeonekana sasa ni kama wale wanatukopesha wanaleta shida, especially IMF. I know they have a problem in lending to Kenya because of the imprudence in terms of the financial management in our country. And you are borrowing 175 billion Kenya shillings without any deliberation in parliament, without any approval in parliament. I want to alert all those people dealing with securitization. What you are doing is illegal, and it will catch up with you very soon. Kumamuji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi, Wakathenya. Harimu baria baritanaga ndwanda cia Meru ni bonanetie kurega kunganirwa kwao ni untu bwa gutezanirwa ni nkiama ya gutegera michara SRC. Akiaria Jesi Mweti uria ni mutumiria na mwarimu agwatanirite na atongeria bangi augite harimu ba Meru batongerwa kigina kia umo ya harimu bangi ba Northeastern. Nande ni bakuromba atongeria ba Meru gukiria kajukao kubatetera.
cukuru imwe kaunti ya Meru iria ciitherwa ciri guntu gukumo mathina ni ja maingi jaria aritwa arimo na kinya aciari bakurukiraga ngerekano cukuru imwe kwithwa ciri guntu ne gutina ruji stima barabara wagagibokaria na mantu jangi jara jainiragia kithomo na watwika ja maingi batikwo no tethio kuma thirikari. Igitumiki mwarimu Njesi Mwiti uria kinya ni mutumiria aria mona antu bangi bakwira commission ya SRC tayo ya mishara na marupurupu itigere igwikira ntere imwe cia kaunti ya Meru kiri gitengo kia guntu kuria kuri umo taku and ship areas na bobo gatethia kithomo nkimantu ya SRC imponete bakrivise iriria and ships then ya Kenya yonthe ni tuonete areas nyingi ya Wajia tuonete areas nyingi ya Isiolo Marsabit they to extreme and ship areas na inge moderate areas yontoka Jiando and Kisumu and the rest counties ekomi irekere and ship extreme na counties ekomi ireke and ship moderate mbu antona party Meru kinyemwe yekirike and ship areas na uninkomenya meri nyingi cia Meru indene ya and ship okambia kuma Bore lower part okambia kuma Tigania West lower part Tigania East lower part Igembe Central lower part na Igembe North lower part those areas usionde in a and ship ene mno ndio mora affected we bethankeria Isiolo county lakini tana part ya Meru mbu transport ya kwa bwankantuko imana 5 2 and 4 kwa Meru ilelwa sana kemantu ne and ship na inkwenda school chote kumakira and ship na bo atongire bara bathuri kuma bunge gwitia ngavana na senator bakirwa ni babateri gutetera untubu bu antona Meru ke list ntona ngavana sibeto bakiaria ntona MPs beto bakiaria ntona senators bakiaria ntona menrep bakiaria ndu Meru iba mami no ntubatome abo kwendelea then Meru county inkobori kaitaketo thai tukume skuru chieto ile kontoko thogu ndeni and ships ikena to bako benefit Kenya inge ke benefit tombo benefit party inge chake ke benefit kuma and ship ile lomono ndeni county to Meru ni kwanje tutu and ship buru ndeni Kenya party inge and ship to most affected eta je Kenya na to go bond Isiolo eta party inge ya na to go bond Isiolo na India bori ukeda ide chieto itikinya marketi itikinya barabara utike ntwekara akonto ko thirikari yetu to boromba please mandoni and ship ina fasi enje kumechukuru chieto kire and ship kaiteneka bonge nko ya thirikari ito na subject 14 ira integrated ira 9 subject na mwanka thai integrated books itaiya ndio thirikari atire ito integrated books tondo kesele basira nkoro ikena to mya benefit anabeto saidi ne kithomo ito ya thirikari ya Kenya iyo kithomo very serious ndio na yo kithomo njenjo mono na oninga itamwarimu nkuthura no ntinko ni bawata ko misiusi mwana weto urari innocent na orote kia komenya ito kwenda mwana we the right quality education ikenda ba ko benefit rojo nikenda ro mo favor kwetha to ya KCBE ya CBC inko ya thirikari kithomo ka CBE kumbe kwa empowered kumbe kwa implemented well kenda ketethia mwana it is a costly education kire achiari na ibo thoki mono kwetha mwana atikwana mauku kwetha mwana atikwana the resources thirikari kikumenya yo education invest money in education mwagotere kithomo kia CBE kikobua kinya eitara raisi oriria aciari mantu akithomo aciari mabawire ikibui lakini kitabui na mwanka thainyo kategera kithomo kiuka cwana ana bau betete mwanka thaitu temenye nyeiko temeina bakarieria kaina betete mwanka thai aciari baingi bakore moikio kite kuombekana. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, kaunti ya Meru. Uria wari MC wa Rwirwa riera Peter Motuma Kalembe ni arombete akari gutonyithio obisine cia muingi atongeria barebari na umbani bwa gukinyaniria mirandi ya witi na mbere kagita karia bageta ndebene kuringa kura kirithurano bya 2027 Kalembe no rotete mubunge wa Bore mugambire ndekire na kumukania gutiga kuruma uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua kakimutegi na chotariria. Mtu anaitwa Munyoro ako na shinda kubwa sana. Naona hii mtu apelekwe Mathare. Angaliwa akili kama ako na akili timamu. Kiongozi aongoi mambo ya watu. Kiongozi anaongea mambo ya muhimu, mambo ya maendeleo. Lakini si kuenda Weru TV
2 hours nirendikiri ameinamia president, nirendikiri sijui nini, nirendikiri sijui nini for 2 years. Mr. Gachagua, shame on you. I have never seen such an idiot of a reader. Enu megambo ya mujumbe wa Bore Mugambi rendikiri kiri urari munini wa Rais Rigathi Gachagua miariere menereto na MC wa gatano waruiriro arera Mutuma Karembe ara kugarendikiri na batigutiga siasa cha marumi na mono kiri atongoria barabara kuraya na Meru na aja mutongeria kurungama aruma the former deputy president Rigathi Gachagua ndinama mutongeria wetu wa Bure tukwendete kinya ketha turana kigugo twa gukansu twakwira na barabe nyume kwiba kwenda wa menta obo bakijuki otongeria bajuki otongeria buteba marumi bajuki otongeria buteba ndoa bakuruithania no otongeria bakuithirwa Bure after gugwe ikethirwa ino turo bungi bunene nkurukia ura tukuthugania ote mwana agwita Gachagua stupid ote mwana agwita Gachagua foolish otinya kanya kakukareo ndi antu bakurira barabara bakurira stima bakurira roji tutho tuna kanya gucokania migambo na muntu tubusu ndene mbio ya Bure kutirari na haja ya kurumana kutirari na haja ya kuruma atongeria bara bangi kutina haja ya kuruma Mithika kutina haja ya kuruma nya governor umire kutina haja ya kuruma Karembe kutina haja ya kuruithania na bara bangi bakwendagia Nkuruki Karembe aligwa kire kithurano kiyite baba karaitha mtura wina maendeleo. This time round toja kunanga mathabau ja kugo ntura yeto ja kugo kanisa yeto ja kuga ojo angano mwirega jweto bibi aria Bure tugataka mutongeria oke kuthomite kone nara manyangaru nethru mutongeria mwega nethru mutongeria ugatethia Meru tutumba kuragwa ni mwe jira ya urere antu amuo tukiragwa ojo no eto ojo no na inya ogwa no eto utibio okuretera inya ogwa no kanisa yetu utibio okuretera ri utina bara injaga ri utina stima ri utina roji ri utina ambasari na no ugire no enu no muringira kura no utibio okuretera imarumi enajo into enachio utibu agatethia mami bai bathikirwe kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Weru FM niokambitaga ki Mutegi. Spika wa mbunge ya Meru Ayubundi ni arombete arimi bambo kando kwizamwe ikundine kenda bomba gutetera maguri ja kimera kiwa yuba ugite arimi bakimera gikimiru ni bagweta asara inene ni ontu batena gikundi gikiega ya kubatetera augite akaraniti ana rwangirwa biashara na iwanda Meru kenda guchwira thineji ntaira kwa Meru Ayubundi urakinya winjikere na urimbo avocado augite na ndarimba avocado baba nginde ne Meru ibagwita thara gitumi kaba kwendekemera giki pe mtu kiumbe inkona ntebetu ibagwita sare nene muno nonto bakwendia mbokando mtu kiumbe ndaria na ntu bembe abegurwa mbokando na shilingi 25 na uroko uri mbokando shilingi 25 yekugura mbokando chionde kwinya maguta na export na kilo shilingi 25 but muguri abatu kugura mbokando maita jairi akugura mbokando export na itebati kunyira ndia shilingi 63 mbokando chia kwinya maguta ichiko range between shilingi 15 na shilingi 25 lakini na nino ntu wantu kwethwa mtu arendia mbokando chia wenka mtu akaona mbokando chia kwa itinge problem ni chombo kinya kirwegana then akendia na haraka beyete thongi tuana ikira ikwendekana ni antu bakeja mwe na kuthithi kundi bira bigatigira bikwinyiria aguri kutho bakiongera uguri twambire ni guform ikundi bya kwendia mbokando cha next year ni kenda muguri wonde uro keja gwatuika utimuturi nyomo kamwendia mbokando eo wenka mbokando kethe intura mirige intura irio ndauga tukonivati miriga i intura ni chionde gutuike mirigere umtura ina mbokando muri eja akomba kuthiuruka gatega mbokando ikari kou angwenda kwira antu wetu tafadhali ibo tunyo muno na rimo muntu aretona ndia na shilingi 25 akona chimbeche nyingi muno wetho na mutiyo mwoka na irio kona ja utiona muguri ungi but antu bagwatana ba group ya karo cooperative society entore ewe kwendia mbokando then muguri rondo okay bukomba kwaniria nuna bukawatanira nikenda bomba kuona price njega akiwa gutwitite akethwa akiathikare kaunti Meru gutigira ati ndwangi mwanya irio cia wendia na urimi igwita maturene ikithwa igitana ntu ugini bakwendi mera bibi bari ikundine inkomba kwengi gavana
tumbe utumia department yire department ya trade na department ya agriculture tuone at least urabomba ku train antu betu na kubonerio mwimbo kwa bari kundi ne bibi nikenda tumba kuendia kimera kiki ambukando nondu ikona ikimera ge na changamoto nyingi muno in terms of pricing nondu kira antu ba muntu akweja akagura na akona mbeche nyingi muno agwa thina iji iketho ikithira kagita karia kiwanda kire kwa kandene South End iketho ikiujura kegutigira ati kimera giki avocado kiruthuranu amwe na gwikwa kiaguri gutio kurukira broker kimantu ya validation kana kugeria kuthithia industries cia kimera kiu kia avocado twina factory ire mwere wako na ara menwe na I'm very sure the governor is on top of it ire tongere twene bwana Kanata bomba komithirikiria nikenda avocado icio ndi gwita gupakirwa Nairobi kana thika gutuika ire pakirwa aja Meru in South End ikomachi containene igeta ram dialect kumaramu igetheni gashipwa nara gwita ndegure bati gwita kwou by njura enga ya tutethia tombo gupaki cia mbere na inyeje keja kurema then ki crop we next year the very sure that factory yetu ikethirwa tayari nikenda yombotethia limbetu babukando ndene Meru Muthuri Murioki Weru TV mutiriro kangangi au nio twakinyira muthejo wa Nteto chetu cheru Thaa Ithatu tuchemanie rujuru kiri ndene ya mubango jwa kugukia mbita MAUREEN Kinya muona